Okay, good morning. You are the tough ones. Continue to the end. That's a good mentality. We have to have this mindset of finishing what we begin. It's very important. When we start an education, we must finish it to get the diploma. When carpenters start to build the furniture, they finish it. You cannot sell something which is half finished. Nobody will buy it. So the finishing mentality is very important. Amen. This mindset very important. To be there from the beginning to the end. I know there can be hindrances. There can be certain situations we have to cope with. But the mindset must be there. I want to finish what I started. Amen. The Bible says that God will finish what He started. The good beginning He has begun, He will take it to the end. We are happy Jesus finished the work. That He was on the cross. He didn't walk out the day before He went to the cross. Went to His mother, to His brothers, and change the plan. But He finished the work. Amen. My will, your will, not my will be done, but your will be done. I want to finish the job. And He said, it's finished. This is what He said on the cross. It is finished. So it's good to have that mindset. What I began, I will finish. Even 9 days like this, we reach some points of saturation. And we may, during the 9 days, there are a couple of times where we feel, oh, I cannot take it anymore. I cannot hear anymore. God stop him. I cannot hear any more words. I can hear him in the night, I can hear him in the day. But if we pass these points of saturation, if we stop there, we lose everything. But if we cross that line, we go to the next level. When we finish, such satisfaction in our hearts. So it's good you came. It's right you came. It's right you came. Not only good but right. That's the good, the right mindset. Okay. Now today I have to finish this topic. And I have 10 points. So we have to move fast. I have more, but I choose approximately 10. Which I believe are very important. As we leave Egypt and walk through the wilderness, we understand the wilderness is not the bad times in our life. In Egypt, we have good times, we have bad times. In the wilderness, it's training time. Now, I want to give you these points because these are the issues of training. As I said yesterday, God has an itinerary.
Би танаас өчигдөр хэлжсэн бурхан тэ биднээс ингэж яг тодорхой чиглэлд ингэж явъя, тэгж явъя гэж өдөртөө. God has a precise plan. Бурханд маш одоо тийм тодорхой төлөвлөгөөнүүд байгаа. As he took them out of Egypt, тэр тэднийг Египтээс гаргаж авлаа. And wanted them to go into the promised land. Тэгээд тэднийг одоо амлалтын газар руу чиглүүлж байна. Between these two places, тэгэхээр Египт болоод Канаан хоёрын хооронд God had to retrain them. Бурхан тэднийг ингэж одоо шинжлэн сургах хэрэгтэй байсан. Because their lives in Egypt had an effect on their inner man. Египтэд амьдарсан амьдрал нь тэдний дотор хүнд маш хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. So there were issues inside of them God had to redo. Өөрөөр хэлбэл энээс үүдсэн дотоод сэтгэлийн янз бүрийн зөрчил асуудлуудыг Бурхан дахиад янзлах хэрэгтэй болсон. Certain things he had to pull out. Зарим нэг зүйлийг нь дотроос нь гаргах хэрэгтэй болсон. Other things he had to reshape. Зарим нэг зүйлийг нь болохоор ингэж хэлбэрийг нь өөрчлөх хэрэгтэй болсон. God had to put new things. Тэгээд дээрээс нь шинэ зүйлээ дотор хийх хэрэгтэй болсон. This is very different from this. Учир нь Канаан бол Египтээс тэс өөр газар. Are you with me? Okay. That's why I want to give you what are the important issues of the training program. Тэгэхээр би та нарт энэ сургалтын хөтөлбөрийн одоо маш чухал асуудлуудыг хэлж өгье. What is it God wanted to talk to them about as they walk from Egypt to the promised land? Египтээс амлсан газрын хооронд алхаж явах тэр хугацаанд Бурхан яг чухам юуг тэдэнд хэлж мэдүүлэхийг хүсэж байсан юм бэ? God did not just talk to them. Тэг Бурхан зүгээр л тэднээ ингээд л одоо нэг амар ам халах дуртай яриад байгаа. God did not entertain them from there to there. Эсвэл эндээс тэмээ тэр хүрэх газарт нь Бурхан зүгээр ингээд мэдээллийн чанартай юм өгөөд юм үзүүлээ тэгээ байгаа. He had a very precise plan. I want to talk to them about this and this. Бурхан бүр маш дэс дараатай тодорхой төлөвлөгөө байсан. Би тэдэнд энийг ярин дараа нь тэрийг ярин дараа нь тэрийг хэлж өгнө гэж. And what he talked to them about тэгээ тэдний Бурханы тэдэнд ярьж өгсөн зүйл нь is a pattern. Яг тэдний хүлээж авах ёстой загвар байсан. He wants to talk with us about the same issues. Бурхан өнөөдөр ч гэсэн биднэртэй яг загварын тухай ярих хүсэж. That's why the Bible is such a wonderful book. Тэгэхээр Библи энэ утгаараа үнэхээр гайхалтай ном. Because there are patterns Учир нь энд загварууд байгаа гэсэн тийм ээ. which were for them at that time. Тэр үе цагт нь тэднэрт хүлээж авч ирсэн загвар байгаа. But today is the same pattern. Тэр загвар нь өнөөдрийн бидэнд хэрэгтэй байгаа тэр загвар байгаа. I'm not saying it's the same things, it's the same pattern. Би яг нэг адилхан зүйлсүүд ижилхэн загвар гэж хэлээгүй. They have to bring sacrifices of animals. We don't have to do that. Тэгээ зарим нэг зүйл өөр байгаа шүү. Тэд нар бол малаар золиос өргөжсэн бид нар тэхгүй байгаа. Because Jesus gave himself Есүс sacrifice. өөрийгөө золиос болгож өгсөн. So we don't bring animals every Sunday. Тэгэхээр бид нар бүтэн сайдар болгон амтан чирэх албагүй болсон. There is no blood in the church building. Тэгээ сүмийн дотор ингээд цус нууж болоод But there are patterns there. Гэтэ харин тэнд нэг хідэн загварууд байна. And the patterns are the same. Тэр үлгэр загварууд нь бол адилхан. Because God's mind is the same. Учир нь Бурханы оюун санаа өөрчлөгдөхгүй, хувиршгүй шүү дээ. So, yesterday I talked about the wilderness is the place where God acts strongly. Тэгэхээр би өчигдөр хэлсэн тийм ээ, цөл гэдэг газар бол Бурхан маш хүчтэйгээр үйлдэлээ хийдэг газар. And God has to help us to handle that strength. Тэгэхээр Бурхан бидэнд тийм ээ яг тэр хүчтэйгээр үйлдэж байгаа тэр хүчийг нь даахад туслах ёстой. Because we must not fear his strength. Бид нар түүний хүч чадлаас айх хэрэггүй юм. Sometimes we have lived such a weak life on such a low level. Заримдаа бид нарт амар доод түвшин маш сул амьдралаар амьдсан байдаг. So when God speaks strong, we are like, whoa, not to me. Бурхан зүгээр фүү гэж орж ирээд хүчтэй ярихаар бид нар айдаг тийм ээ. Гүг би биш гэх. When God acts strong, Бурхан хүчтэй ингээд хөдөлж ирэхээр we withdraw. Бид нар зугатаагаад идэх. When God comes into the meeting, Бурхан цуглаануудад ирэхэд or you are at home, эсвэл та гэртээ you worship him, you pray. Түүнийг магтаж түүнд Suddenly the Holy Spirit comes strong. Ариун сүнс амар хүчтэй орж ирээ. Then maybe you are scared. You stop praying. Та бүр залбирхаач багсаад айж болно. This is too much. Энд надад арай сэрүүднэ зүгээр гэдэг. God had to help them with that. Харин яг энэ байдалд мань Бурхан тусдаг. Because as I said yesterday, they had lived under a wrong strength. Учир нь тэд нар Израильчууд урд нь Израильд Египтэд буруу тийм одоо хүчний дор байсан шүү. They had lived under dominating strength. Тэд нар бүр хүчирхийлэн дарангуйлдаг тийм хүчин дор байсан. They had lived under tyrannic strength. Дарангуй
дарангуйлагч тийм одоо хүчтэй байсан. Are you with me? Ойлгож байна уу? God is strong, but He's not dominating. Бурхан бол үнэхээр агуу нэгэн хүчрхэг нэгэн боловч тэр дарангуйлагч биш юм. God is a strong God, Тэр угаасаа хүчрхэг but бурхан. He's not a tyrant. Гэхдээ бурхан бол дарангуйлагч биш. He is a father. Харин тэр бол эцэг гэж хэлсэн тийм үү? We have a strong father. Бидэнд хүчрхэг эцэг бий. We don't have a weak father. Бидэнд ингээл нэг тийм няс гэсэн сул дорой We don't have this- байдаггүй. We don't have a weak father. We don't have a strong Pharaoh. Биднэрт сул дорой эцэг байгаагүй. Тэгтээ хүчрхэг фараон байсан. We have a strong father. Байсан. Мөн үү бисээ. Not a weak father, not a strong Pharaoh, but a strong father. За ингэсэн юм байна. Okay. Бидэнд сул дорой эцэгч биш, бас хүчрхэг фараон биш, харин хүчрхэг эцэг байдаг юм шүү. And a strong Pharaoh will raise strong children. Strong Pharaoh. A strong father, thank you. A strong father will raise strong children, strong Хүчрхэг family. эцгээс ямар хүүхэд төрөх юм бэ? Хүчрхэг хөвгүүдэд өсөж гардаг юм байгаа үстэй. A dominating father will not raise strong children. Харин дарангуйлагч эцэг бол хүчрхэг хүүхдүүдийг бойжуулж чаддаггүй. The children will become rebellious. Харин ямар хүүхдүүд гарч ирэх вэ? Тэрсдэг хүүхдүүд гарч They will be harmed. Тэд нар ч бүр шархалчих. But a strong father will raise strong Харин children. хүчрхэг аавууд бол хүчрхэг хөвгүүдийг өсгөж гаргадаг. And the strong father will pass the legacy, the inheritance to the strong children. Хүчрхэг эцэгтэй өөрийнхөө хүчрхэг хүүхдүүдэд өвөө дамжуулж Are you with me? Ойлгож байна уу? So God had to retrain them Тэгэхээр бурхан тэднийг үнэхээр шинжилж одоо сургах хэрэгтэй. so they did not rebel against Him Тэгснээрээ тэд түүний эсрэг тэрсэлэхгүй байх. or just obey like slaves. Эсвэл зүгээр л боо шиг ингээл сохор дагаад байхгүй тул God wants us to obey Him, yeah, бурхан мэдээж бидний дуулуурыг хүсдэг. but not like slaves, Гэхдээ боо шиг дагаад байгаасаа гэж тэр ерөөсөө хүсдэггүй. like sons Харин хөвгүүд шиг And daughters. дагаасаа, охин шиг мэн дагаасаа гэж who are хүсдэг. part of His business, Түүний ажил хэргийн хамтрагч мэт. of His plans. Amen? Хамтрагч нь болсон охид төвгүүд Amen. төлөвлөгөөнийх нь хамтрагч болох охид Okay, төвгүүд шиг дагаасаа. next one, number two. За, хоёр Number two. хоёр Two. The wilderness. Okay, let's get this one. За, энэ л орё. The wilderness is the place where God has a final collision, clash Аха. with the unholy alliance of the horse, the rider, and the chariot. За, цүл гэдэг бол бурхан одоо бүр unholy alliance. Ариун биш одоо холбоос, ариун биш холбоо of the horse. Yeah? Яа, энэ одоо юу гэсэн юм бэ? The horse, the rider, and the chariot. За, морь адуу заяа за та нарт сайн бичгээс бити бичээр адуу тэгээд одоо rider гэдэг чинь морь унж явж байгаа хүн тийм ээ. Тэгээд морин тэрэгнүүд байдаг штэ. За тэдгээрээс бүрдсэн ариун биш холбоосонд эцсийн одоо цэгийг тавьдаг, завчиж хайдаг тийм газар. За одоо би ярихаар нь ойлгоо шүү. Okay. So as they came out of Egypt, За тэд нар Египтээс гарлаа. God led them strongly. Бурхан тэдэнд маш хүчтэйгээр орж Set the ирлээ. agenda. Тэгээд одоо ажиллаа төлөвлөсөн. This is the itinerary. За ингэж явах юм шиг хүмүүсээ. Not this one, this one. Тэг. Ингэж биш харин миний яг энэ ингэж хийснээр явна шүү. Amen. Хэлсэн God шүү. is like that. Бурхан яг ингэж үйлдэн заяа. To bring clarity. This is the way. Тэр бидэнд юмсыг тодорхой болгож өгч байна. Now the next thing which happened За дараагийн болсон зүйл нь is they came to the Red Sea. тэд нар за улаан тэнгист ирлээ. Тулж ирлээ. And Pharaoh regretted he let them go. Гинт нөгөө фараон ч санаагаа өөрчилсөндөө тэднийг ерөөсөө явуулахаа болиё гэж. And as they came to the Red Sea, Тэгээд тэд нар улаан тэнгист ирэхэд ойртож ирэхэд тулж ирэхэд which is here, тэр байна. Улаан тэнгис. Pharaoh sent his chariots, his horses, and his riders. Фараон тэ өөрийнхөө одоо морин тэрэгтэй цэрэг дайчтай илгээсэн байгаа. Морьтонгуудаа илгээсэн And at the Red Sea, Тэгээд улаан тэнгисийн тэнд God destroyed them. бурхан тэднийг устгасан. Энэ юм бэ шүү дээ, тийм ээ? So the wilderness is the place where God has a final clash Аха. with the chariot, the horse, and the rider. За, одоо би ястаа яг ойлгосон. Тэгэхээр цүл гэдэг бол бурхан одоо тэр морь тэгээ мортонгууд тэдний тэргүүдийг ястаа эцсийн цохилдороо цогтөг тийм газар юм аа. Exodus 5:15.
За Египтээс гарсан 5:15. No, 15. Зүгээр Египтээс гарсан 15. Exodus chapter 15. Египтээс гарсан 15.